bose yari yamwengaraje mu kanya akazi niba ari buze byari numbaze akundi kubona yatinze ako se nk'ibyo nibiki je ndimo naza ngusuza nabonye uri umuntu mwiza none waze kunsuza ko ibyisi n'amabanga umva ndakwarire nawe igihuru kizobamwe igihunyira ngo kiguruka kare ndakuyamye rero shabushinga nta nari kuvoma yizirari ubu barazohera bafata banjyana mu kigo ndongenda kubonye ngahe wanje ubushize hirya y'ejo haheze je nawe twarahuye uri kuranyumvirizaga mushinga nande kumva rwose ego tumaze guhura ibyo wambari urabizi abizi byose ndongera ndakubona uhagaze ku gipangu ciwange je ndanikanga kuko nibazaga impamvu g'umugendo bazubaza hamurinde jewe nitwa Samuji niyo mazina yanjye ego witwa Samuji neza cyane icara ngahe wanje n'amahoro wiyaramangire muri make se uzagara nakibazo hama uragenzwa n'ikingamo giwanje kingenza rero ndi gushaka akazi ndi gushaka akazi urimo mukurondera akazi hama genda tungu nana urimo urashaka akazi ko gukora ikingamo giwanje ibaze ndafise abakoropa ndafise abakozi bateka ndafise wana n'amahera ni boss nturi kurambona nye kazi ukeneye nako gukora ikingamo giwanje nico je ndiko ndakubaza nk'umushinga nawe nsanze ngaha ahubwo rero ngubwira ikintu kintunguye buriya ntunguye no gusanga ari wowe kandi ntabwo nanze karori cyaje twarabonye sinzi ko ari wowe narumvise umbaza karori nibaza no kumbaza amakuru yanjye ndakurangira uza kujya kuyarondera hama ndakubonye ngaha utunguwe no bigutunguye nibyo waje gushaka ngaha cyangwa ufise ikikuza ya ntacyo reka nkubwira ikintu kinda urabona ngero nayo ndi mu rugo ndi kumva radio ngiye kumva numva nyuze itangazo bavuga ko ngo umugabo bita Karori nari gushaka iki umukozi wo kurinda umukobwa we aha kumbura kurikirana na radio uri umuntu w'umugabo cyane ishaho inshingano cyane hama ndabyumva warateze radio Rwanda n'izindi namamariza ko ibikorwa byiwanje wumva ko nkeneye umukozi ariko ndibaza undi ngene wewe urafise experience zikwemera kurinda umuntu ako kazi ahantu waba warigeze ugakora wewe akazi amari kindi mvuza ngo mvuzingendeshwa neza cyane umuduga akazi naragakoze guhera 2017 ego nakavuye meje muderese asigaye amezi 2 yonyine nagiye no kuva gusa atabishaka uwo mubozi w'igijuju bigeze ngaho uwahavuye atabishaka muri makabara yivanye ndimo ndabona nakiwanje nakuzagata oya narakubariye ngo urabamuzima duhura bwa mbere ubu uri muzima urafise ibyangombwa byose byuzuye ibyangombwa ndabifite ibyangombwa urabifite aha niba ufise ibyangombwa rero akazi nse ngo wabyumvise mu maradi urumva kagakobwa nyene kakanyarwanda urumva gacangura kwamamaza hariya urumva ngo hana Karori arashaka akazi nije nitwa Papa Chanel uwo Chanel niwe ugomba kugira ute kuzurambera uramubera bodyguard urumva nakamaye ego akazi nzagakora neza ku buryo uzishima ashaka ndaba ubu ngubu wowe ndumbi imbwana yiwawe sha ushobora kuri nk'umuntu w'umugabo usibye n'imbwana n'ingumira imuneza ibi inyama ya ariko ndumva ja umenga usibye na hano n'ingumi nayo iri mu neza n'ingumi ngaho kubita ngatura bose nago kubita kandi ugiye kumakaza erega buriya n'umusaza arasara ariko agatinya nyina ngize kuzajya ugenda ujya no kugwana n'abantu tutagutumye mbo nibyo ndamutse ndabye neza rero nkitegereza nkuko nakubariye akazi kari ngaha umuntu ufise ibyangombwa bigize ute byuzuye umuntu afise experience ku murimo ndetse n'ibindi nkuko na hano mu gihugu cy'u Rwanda ego uranyumviriza
ukumva boss bavuga ngo mu rwego kugwanya ubujiji ndetse n'ubukene mu gihugu byose tugomba kwibumbira mu mashyirahamwe uri kuranyumva twamara kwibumbira hari ishyirahamwe namwe wigeze ujyamo amashyirahamwe se amashyirahamwe nyarimo rwose twamara kwibumbira mu mashyirahamwe tugatoza abana bacu kujya ku ishure tukabaremera igishoro tukanabibutsa gutanga umusoro kugira ngo igihugu kigire ute kibone ibi bikorwa remezo urabona ata bikorwa remezo aya mabese ari kuyagerekeranya ngaha izi nzu ntabwo nari kuzubaka kuko ata muriro ni ngombwa ngo dufashe na leta mu byo dukora hama ugenda kubaza ikibazo gikurikira ndakumva boss buriya wagakoze nk'igihe kingana gute wambaye ko wahavuye atanabishaka guhera 2017 ego nakavuye meje mudera asigaye amezi 2 yonyine ubundi mbarire umazemo icyo gihe cyose hama atekereza buri muntu wese iyo aje kurinda ni jewe uzabera bodyguard ngiwe numvise batangaza ko giye kuba bodyguard n'umukobwa wawe ahubwo si umukobwa ariye ko nta namubonye ngo menye woje kurinda nakubariye ko yitwa Shanera kandi ugende gakeya Shanera Karame ego sha mwana wanje uri mwiza nka nyoko wawe sha tarana ngaha ngo nange nigire mu Burundi ngaho sha ingo mwana wanje ndakwereka imisi kandi ubangukane nako gatebe kari ngaho amakuru ashaminaze Shanera nyine ara urava urageze ngiye ku muhanda ari nashe mu rugo imisi ndamubona naje bukete bwangiye kumureba shati kirara nyine wewe wenda ko wamubona bose kujye kumona ngiye mvuye nyine guhahora ku muhanda kuko nari nashe ndaza tunasangira kamari shikeyo kuko namukumbuye cyane numva urubaho rwabuze rwawe sawa turi kumwe wowe tekana hozagara ira yego sha mwana wanje icara ngaha yego mugabo wanje anumva meze neza nta kibazo raba rero uyu mwana wanje uneza amatwi uri gifa amatwi canke uyu mwana wanje jewe narashakanye na nyina we ari inkumi urumva ari mwigeme mu iwacu dushakanira ngaha mu Rwanda naraje kuhashaka akazi ariko n'ubundi ngenda avuka mu Rwanda urumva biza kurangira habaye ikintu kitari kiza cyane nyumva ndakumva abagore b'abanyarwanda nimba ari ngene harimo bamwe badafise indangagaciro kandi kirazira gutenebwa ku nshingano wihaye mwana wanje uri kuradiyo kumba nuraba nk'akantu kadahari ndeba ndisoboye wawe aha uyu mwana wanje rero aho nyine ibintu byivange bituvanze makimbirane hagati mu rugo rwacu hamwe na je na mama wiwe byabaye ngombwa ko je mbanza kujya mu Burundi urumva gusa nari mfise ikibazo cy'ukuntu umwana wanje azabaho agatera imbere mwana wanje je ngiye kuguha umurinzi nimara kuguha umurinzi uzi ko ufise n'ibyo ukora uzuzirikane ko atari ngombwa guhisha umusoro iyo wikorera ego ugomba kugira tini namba nawe rero agakora akazi kiwe neza urumva bwawe rero nyoko yaguhaye rutuzuye ngo uyu umuki ngazajya gukora icyana kabakozi bose tubafite imirimo bakora uyu ngaje kugira uti yego cyane nakubariye ko uyu n'umurinzi agiye kuzaza akakurinda ndafise ikibazo k'ibyonyi byonyi mvuze si ngombwa mu bigori ahubwo mvuze bwa busore bwirirwa buguruka uzi ko wananangarije ko habaye ikibazo bakagushimuta mu nzira bariya bose iyo ukiba uri kumwe na bodyguard ibyo ntabwo byari kuba nanjye nizi icyo gitekerezo biba nkari ibyo ngibyo babigukora nkari bwabo n'umukozi ariko nyene namuzanye uyu niwe mukozi ugomba kujya ugira ute ugukontorora uri kuranyumva mwana wanjye uzajya nkotorora yego ca nkotora ku bigenza uteze ahantu hose ngiye tujya mwana wanje urafise tubiri mu mutwe w'iwawe kuruguta urubanza unyumve jendiso uri kuranyumva papa genda nawe uri kuranyumva wandegera uri kumva batakwembarira cyane niwe muntu agomba kukurinda akamenya aho ugiye akakurindira umutekano uri kurabyumva
bajya bose bashaka kukugirira nabi ubwo busore budafise gahunda kandi sha ubere muhabwana abanyoko wanyu menga butuzuye tenda kubwira ugagomeza pinagizo bose murakarira kandi papa nawe usikabwira nawe ukankomeretsa rwose wagira kunyibutsa mama ko nawe nigeze mbona kukomereka naje narakomeretsa mwana wanje nje nzokurindira ngo muri mwana wanje rero umviriza icyo ndakubariya kandi yumve neza ibyo navugaga ko yari umukozi nazanye ngaha agomba kukubera bodyguard kukurinda muri make akajya agenda mugendana ego waba uri mu rugo canke wagiye hanze muri business ndetse n'ahandi wabyumvise uyu mukozi reka bumuretse tubanze tugane nawe naguma hoza garatekane yicara tuze ngaha urabizi neza no muri Bibiliya itwemera twese mu ndirimbo za Salomo haranditse ngo mwirinde kuba ibyana by'ingunzu ego kwirinda kuba ibyana by'ingunzu ni ukugira ngo babasore bataza bakabononera kazoza kanyu kejo hazaza hirya y'ejo muzabe mumeze neza uri kuranyumva rero ugomba kwirinda mwana wanje ndimo ndaguhana nka so wiwawe ego ukirinda ubonye nabwo ari kubikora nawe ukambarira dore ngo igihugu kidakubita inda corora imisego ego papa nzajya nkubwira yabikoze dore umukozi papa sinakubwiraga nyamara n'umusazi wazanye ubusagiye he mwana wanje ibyo ngibyo bimureke cyambare ngafite za ma experience nyine ubagiye he yari gisazi naco ndaheba ariko jewe nemera ko buri muntu wese afise uburyo akora akazi kiwiwe niba afise ma experience abikoze kuva muri 2017 kugeza naka kanya muri 2023 nasubagiye afise uburambe amadu tegereze nimbaje gushaka amahera harakomeza sawa akazi uri kuranyumva mwana wanje papa nyamara umuntu umwana bwari umusazi ntaca azagutwara ashamko bwanje yeza afite experience mu kazi kiwe nari wari he hari ibindi biki biri kuba ngahi wanje